harayno ɓeeɗo ko waɗɓe kadi tahassus branche ɓurɗo tiiɗude branche ji ɗin ko yowitiga banngal gandal sabu noon waɗɗo tahassus ko yowiti kon kulliyatul qur'an ma ɗum qismul qur'an haray iɗen anndi ɓeeɗo o ko ɓeeɗo jeeya eɓe allah subhanahu wa ta'ala dalika deftere mum kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna billah sabu noon risala muhammadiya o yaani ko nelaɓe ɓen yaani nelaɗo on allah nelimo allah noon no acci ɓaawo makko kadi ko yettina ɗennele ɗe o kankadi ɗo sartino e hay iɗen weltanoɓe jarnaɓe sannaɓe tolnaɓe haray kadi ɓe seenoani en kadi ko ɓuri moƴƴude e mawdu hay en heeɓi ko ɓuri moƴƴude e mawdu moɓe hikkinani en yeeso ɗo o ko yomiti goñen kiɓɓe ko wiyete kon alhasdu ala talabil ilm sabu hande ala e mawdu haanaɗo ɗanginede e hoore leydi ndin hewtiti rerɗingol yimɓe ɓen e ko wiyete ɗaɓɓugol gandal si wiyama ɗaɓɓugol gandal ko ilmu sharia na gande ɗe fuɗe ko ilmu sharia e tawata ɗen wallete ka aduna ɗo lumbine kadi ka dalngal tawata ngal wona e sabu fiya ɗon no ko wiyete ko ngal janno haray ɗo inchallah haray ko addi en wadde taslim microphone e soode maɓɓe haray hiɗen yeli heɓugol gooto kadi sukaaɓe meɗen ɓen ko waɗana en ɗon baadul ayat yogay ayaji qur'an fiyen waaw jentade ɗum ɓay ko ɗoni munasibe e mawduu maɓɓe on la allah on tigi jetta aya qur'an ara koye wono ɓeydata inchallah subhanahu wa taala haray iɗen ndaarde te ɗo faleno faddal ɓe waɗna en ayeji seeɗa e qur'an fiyen ɓeydu jentade wonde kon halawa qur'an o inchallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف تعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. So, alhamdulillah, hay en jentike o Qur'an ko e karamo ko meɗe ñangani en ɗo la Allah to ka sahara wonɓe ɓen ga fof hiɓe faami koyte kon tafsirul Qur'an so haray inchallahu e wadde micro e juuɗe karamo koɓe meɗen ɓen ɓe continua koyte kon muhadara maɓɓe on ara ɓe doyi jama on noon yo ɗiɗɗitu ɗiɗɗintina kadi téléphone ji ɗi ara no jeeya e koyte kon al istihza jalɓutugol diina kam ka joolirɗe muhadara no waɗede téléphone on no yima to
aray ɗum ɗo ko jeeya ɗum e istihza gonno amen e dori téléphone ji ɗi fof ɓe waɗe e faame ɗi leƴƴintile jama o kadi leƴƴita ɓe jento sabu noon koko mawni wona ɗen yewtede fi muɗum inchallah tabaraka wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشايخ والحضور الكرام، أولا قبل أن ندخل في صلب موضوعنا فإننا نشكر المشايخ في الحي ونشكر الذين نظموا هذه المحاضرة، فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حرصهم على من معهم في هذا الحي. ثم نشكر جميع الحاضرين ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة مباركة وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إننا كما ذكر الشيخ أننا سنتكلم على الحث في طلب العلم، ولا شك بأننا جميعا نعرف الآيات والأحاديث الواردة في الحث على طلب العلم وذكر فضائله وذكر فضل العلماء ومن كان على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. فمن هذه الآيات والأحاديث ما ورد في القرآن الكريم حيث قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب الازدياد من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد فسر العلماء ذلك، فمنهم من قال: هو العلم النافع والعمل الصالح، والآية كثيرة. وكذلك ورد في الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ليت الله سبحانه وتعالى ورد الله صلى الله عليه وسلم ɓen maɓɓe wondi ɓe maɓɓe kala yewtirɓe ɓawma weltano ɗen kadi moko ba meɗen ɓen ka kartiye ɗo ɓe tawata ko tambitotoɓe en e siga ɗi akkaliɗi ɗo fiino ɗoftoren allahu subhanahu wa ta'ala, fiino andiren ko allahu yiɗi yarde ɗum ko nema janono ina ɗon pelli ɗin fof ɗum woodi. woɓɓe bo ɓe jardi goɗɗe ardotoɓe ɓe tawa ɓe wawata hewtinde ɓe kadi wawa hewtede ɓe haray heɓugol moko ba ɓe wuuridaɓe tawa susiji maɓɓe makunde maɓɓe nde honno pay koye koye janngirta, honno pay koye koye juulirta, honno pay koye koye hoorirta, honno pay koye koye andita kono en andi ko waɗi noon ko zamanu hulɓiniɗo hawniɗo wonɗen e muɗum. ɗum ko nema janono ko tawata ɓen moko baɓe ɗon ko hannuɓe weltanede ɗen toon allahu yo weltano ɓe. haray higgen noon weltanagol ɓe waɗɓe tanzim yuɓɓinirɓe ɗum ɗo fiyo en jooɗo o waktuɗo ko waɗi ɗum waktuji ɗi no yawde sikke julɓe tedduɓe ñande o e ñande sen tasnike iɗe mari ɓen ka priére sa wattani yiiɗe woɓɓe goo yi'e sen joorite ɗo fi 1 heure fi wajodirgol 2 heures fi wajodirgol ɓuran ɗum haray juuti ɓe yejjita ñallal ngal ɓe lancire ni on tuuɗi goɗɗi e majji ko fi haalugol fi ballore, goɗɗi e majji ko worgol fi golji, goɗɗi e majji ko wowrugol ko allah nafa ɓattintaɓe naka allahu wona fi nafoore maɓɓannaye feere. si tawi ɗum ɗo mo wonirama tawi ko fi allahu fiyo en ɗaɓɓu gandal haray ko hunde nafoore den tori allah subahana taala yo nafir e jonde ɗe. haray ɗum ɗo fof ɗiggen ɗon weltanade kala ɗum e tawaɗo ɗo sagataɓe ɓe tawata
ko ɓe faala kamɓe kadi ko nafitorgol ɗiɗo jondeji wanno yewraɓe maɓɓe ɓuyno eno keeri ɗo ɗi tawata na ɗum ɗo woni to ko goɗɗum go ɓe yii ko nafata e hoore ɗo minen nganndi nafoore heɓotonen fi diina men kan ko nafoore adnayankere e laatarayankere haray so goɗɗo moɓiɗiri ɗo ko noon nafatamo haray ɗen toro allahu subahana wa taala yo fewnu en jen fof enen kadi sagata ɓen wonen e ko hoore ko allah subahana wa taala yiiɗi yalli haray no ɓe makiri ni eɗen yewta fii toɓɓere himmude yowodirde e fii ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal ɗaɓɓugol gandal ino haton jinni e rerɗineɗe ko waɗi noon koko sono wo e saayi en tawa yimɓe ɓen no yewtude fii gandal fof kadi no anndi ɓural gandal kono noon allahu subhanahu wa taala wiya wa dhakkir fa inna dhicra tanfau lmuminin anndintingol ngol no haani sono wo e saayi ko anndintinte kadi ko annduɗo o anndu haa o gayni imma o yejjiti ma o welsiri o haton jinni o goɗɗo anndintingo ɗum ɗon fii o heyɗinti sen ndaani en tawa piiji wonɗi e fillitaade ɗin e waktuuji men ɗin no ɗuuɗi haray kala ndema si ñande wo e ñande en heɓi anndintinowo e fii ɓural gandal ɗum wona yo wo si tawi teddiri e ko hunataka hide haade allahu subahanahu wa taala tabintinni ka deftere makko e ka sunna nelaaɗo makko sallllahu alih wa sallam ayeje e haditaji ɗuuɗuɗi tindinɗi fii ɓural gandal ɗan ɓural gandal ngal siko ayeje e haditaji ƴetta en anda e ɗum ndaren pelletingal mari ɓural sen ndaari kadi ko haqqillaji en ndaaray kote kon al adilla al aqliya no tindini wondema gandal no ɓuri ko wona gandal ko so wiiɗo jooni ko honko arta ɗo mantoro ma wasoro ma teddinira hoore muɗum wongol jannga hay goto ka si wama ɗo jooni honto teddungal ngal woni en taway ko koko yowndire gandal ko goto wiyata batti mi janngano ko batti onno en tela ko wiyata jaasi mi andunomi janngayno idan gandal ngal ngal ɓuri piijeji ɗin aqliya ko aqliya kay si tawi goɗɗo ari ɗo en innimo ko a ganndo o weltore hay so o jannga ka so innimo a jannga hay si o jannga o tikka e omono to goɗɗo yiɗaɗa way noon ko ayiɓe idan ngal ɗo gandal ko himmugal aqliya wal aqliya ko egga ɗum imorde alquran e sunna nelaɗo sallllahu alih wa sallam allah subahana wa taala o ɓallino ɓantay no ɓanta darajaji gonɗinɓe ɓe walladina utul ilm no ɓantani gonɗinɓe ɓe o wi o ɓanta kadi gonɗin ɓe tawata ɓen kadi koye joomiraɓe galɓe darajat yarfai llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajaji ɗuɗuɗi ɓen ɗon ɓeydanama o waɗi noon ganduɗuɓe ɓen koye gonɗinɓe ɓen woni ko tawa ka si tawi ɓe julɓe ɓen fof ɓantama daraja herɗinanama ganduɗuɓe ɓen haray ɗum ɗon no tindini ɓeydaari e ɓuran wonande janngiɗuɓe marɓe gandal ɓen ka ko waɗi noon ɓe naatino e o daraja ɗa mi mana darajaji ɗi julɓe ɓen fof mari ɗin kamɓe kadi ɓe mari ɗi kono noon allah subahana taala hertinira ɓe darajaji goɗi tawata ɓe wona ganduɗuɓe ɓen alaɗino allahu subahanahu wa taala o yamirani nalaɓe yo ɗaɓɓu ɓeydaani hewtiti ganda o wi wa qul rabbi zidni ilma an yo nelaɗo toro allahu yo o okke o ɓeydanama gandal on ɗo du'a julɗo kala jaaru du'a mo himmirde toro allah subahana taala yo ɓeydanmo gandal ko waɗi noon hingal himmi hingal teddi si nelaɗo yamirama yo ɗoɓɓu ɓeydaari e gandal hoore ko ɓe mari e gandal fof ko tindin ɗum teddugol gandal ɗo kadi no tindina neɗɗanke on so heeɗi gandal himo hanndi ɓeydude sowno wo e sayi kala janngo ha o muuti seeɗa ma ha o muuti moƴƴa o acciti o welsindi o yejjita ko ɓe ɗaɓɓira ɗum du'a ɗaɓɓira ɗum duumagol ɗaɓɓira ɗum ɓeyditaade ko waɗi noon yimɓe bo ɗuɗɗoto janngude tawa haqqillaji no woodi ƴoyre no woodi yaha seeɗani ɓe heɓa mustawa yaamuɗo ɓe ronka continude gandal ngal yejjitete no heɓirɗa noon ti heɓiri noon gandal himo yejjitina noon kadi ha wawa si on janngano few so yino laaɗo sallallah sallam to yamirama yo ɗaɓɓu ɓeydaari hara yonti anndu ɓeydagol e gandangol waɗay ha ngal tabita daragol sikka gayni waawi waɗay ha ngal gongal yejjite neɗɗan to duwa to welsindaɗe ɗum o toroto allah subahana wa taala yo allahu ɓeydumo gandal ko waɗi ngal ɓari ɓural ɓaawo ɗum o gollama kadi ɓeydagol ngol fiyo heɓi hannde
suratu won ɗum jangol ma suratuji ɗiɗi ga yo dartoɗo sira ko yejjitari ga yejjitataani yejjitayi o heɓi masala mo faami e figa abwabu tahara o faami ɗum noon kono o ɓeyditaki o rewtaki o yejjitay ga o yejjitata o yejjitay wawa so annano ha hande idan ɗum ko toɓɓere ko wonsude ɓural gandal yo nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɗaɓɓire toragol yo allahu ɓeydan ɓe gandal allahu subhanahu wa taala o seedintini yimɓe gandal ɓe nokku ɓurɗo teddude e ko seediteteɗo ɗum woni seedagol reweteɗo ala nafa rewɗo lornamo rewani ala sowona allahu ka suratu ali imran o wi shahida allahu annahu la ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qaiman bilqisti la ilaha illa huwa al-azizu l-hakim ɗum ɗo malaika ɓen si allah subahana taala seeditike wondema ko kamɓe ɗum handi e rewe malaika ɓe bikkintinnama ɗon tawi ko jomiraɓe gande ɓen additete ɗon no tindini ɓural gandal e teddugol yimɓe gandal ɓen ko waɗi noon kaɓe ɓanna ɗon ko nokku mo tawata ko tedduɗo si woni ɗini ayeji alqur'ana ɗe darama moƴƴa taway wondema gandal ngal ko teddugal tabiti teddugal muɗum ka deftere allahu subhanahu wa taala nelaɗo sallllahu alih w sallam kamɓe kadi ɓe ɓeyti ɗum moƴƴa hadisaji ɗuuɗi holluɗi ɓural gandal e rerɗingol ɗaɓɓugol gandal nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maki hadis man yuridi llahu bihi hayran yufaqihhu fi din kala mo allahu subhanahu wa taala faadani moƴƴere allahu subhanahu wa taala faaminay mo diina ka e inni kammo koɓe fettukoygo wiyay si ɓe haynike goɗɗo no ƴetti jangirɗi mum ɗi fokkiti ɗaɓɓugol gandal ɓe innayi hada alfulani allah azza wa jalla arada lahu lhayr kaalijo on o yiwɗon ɗo allah subahana taala no faalanamo moƴƴere ɓe mana sa haynike goɗɗo tawi ko janngana kuujo fokkitanɗo ɗaɓɓugol gandal anndu kono allahu muuyani moƴƴere wonɗa e yiwde yeeso maɗa ko waɗi nelaɗo maki kala mo allah subahana taala faanani yo moƴƴu heɓa moƴƴere kon o faamintamo ko diina makko ka yufaqihhu fi ddin yufaqihhu fi ddin ɗum ɗo woniri no hadis mo hikketen ɗo ɓantuɗo fi gandal e ɗaɓɓugol gandal kala ndema e woolaɗo e makko e hadis o neɗɗo kala taway ɗum ɗo hino hitti no teddi mo kala ko ɗum faalete ɗum ɗon noon fof ko gando woni ko hoɗindirana e ɗaɓɓuɗo gandal ha heɓi gandal e gama e ka sunan abi dawuda hadis o woni e aba dardai radiallahu anhu sahabajo nelaɗo maaki man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala allahu lahu bihi tariqan ila aljannati ko wonɗen e dogande agla ummiyati lmuslimi dukhulu ljanna ko ɓuri teddude e yela e reedu kala julɗo gonɗum wona ɗugal natugol aljanna ko wona erenteɓe fof e muɗum ko ɗaɗugal yiite si ɗiɗo woni e nokkure kabintinnanama wonande kalandema waɗɗo huuɗe haray o heeɓi laawol hewtinoyengol mo aljanna holli nden huuɗe ɗon ko nde julɗo kala du adaranaade nelaɗo maki kala naatuɗo e laawol fokkitani laawol tawa ko woni e fokkitani toon ko ɗaɓɓugol gandal yaltamisu fihi ilman yaltamisu ɗo kadi ko ɗengal arabu ko holli ko ɗaɓɓitugol a yaha yaɓɓita nana ya jooɗo ka suuduma sika heɓa e gandal la yuladu ahadum wa huwa alimu walakinna alilma bitalaqi hay goto jibinaka tawimo mari gandal gandal koyo yehe jange koyo yehe ɗaɓɓite no andituɗa noon si goɗɗum majji ka suudu a mema ya yiita no non gandal woni lingal e junngo kanmo koɓɓen e ka defte ko ya yahu ƴetta ɗaɓɓita kanmo ko jokaarijo honto woni e leydi kaalijo maɗum kanmo ko jokaarijo honto woni e karje e kaalijo yaha ƴetta ɗon ko ɓe mari ko maɗum juulirɗe kaaliire darsuno toon yaha ƴetta ɗum ɗo wiyete iltimas a yahu ɗaɓɓita mema ha yiita nelaɗo maki noon kala ndema ɗaɓɓituɗo ngal ɗon gandal tawi ko laawol ngol ko ɗaɓɓugol gandal sahhala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna allah subahana taala newninanaymo sabu ɗum ɗon laawol hewtinoye ngolmo ka aljanna woni go'o ko nelaɗo tabintinnani ɗaɓɓugol gandal ɗum no lerɗini yo neɗɗanke kala wakkilo wona janngana ɗum tawgol so tiinaati e jannganaku yaaga mo ɗaɓɓude gandal deftere allah no sunna nelaɗo
haray himo hokkitani laawol aljanna en inni ko wona e gereede ko bat e dewe ko fiyo heɓe aljanna holli ngol laawol ɗo ko nafayngol neɗɗanke o yo wakkilo o wona neɗɗanke janngana ɗum naaɗo sallallah alih sallam ɓe hikkini ɗo ɓe maaki wa inna almalaikata la tadau ajnihataha li talibi lilmi ridan bima yasna malaikaɓe allahu ɓe ɓe tawata allah subahana taala no teddini fi maɓɓe sifitoriɓe kadi teddungal o wi kadi la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaru malaikaɓe na yeddeɓe allah subahana taala kala ko allahu yamiri ko ɗum ɓe watta e kadi ko kiraman ko tedduɓe malaikaɓe allah subahana taala ɓeɗo e teddude e ɓattinede allah subhanahu wa taala no waɗi yo ɓe teddin kala janngana ɓe gandi koyɓe ko respect no woodi anino ɗum fof ko ɗum faala o yiyata garanji go kodi hulɗini papayɓeɓe ko wiyomayɓeɓe respectude ga faala respect ga faala teddugal ɓura e respecte towne ha tawgol malaikaɓe allahu ɓen no teddini kaari balɓe wallinanemo gabita nelaɗo maaki malaikaɓe allah subahana wa taala la tadau ajnihataha li talibil ilmi ɓe wallina e gabitaji maɓɓe en mbi janngana ɗum kamɓe ko ɓe fiɗula façon tati fof piyodiraɗi fof yiɗi yaade imma ɓe yankinan ɗum teddina ɗum sa yimo teddinɗa a yankinoto ka yankinota yankinoto janngana kujo malaikaɓe aray no yankinani teddini fimakko ɓanti fimakko moƴƴa ɓe tawata no dolni si ɓe yamirano waylitugol leydi ɓe waylitay ka kono ɓen non jippi tan no janngana kujo mo tawata hay tappuɗa ɗum ɗo musete ha feƴƴiɗa holli ko jogiti ko no teddi ka tedda na ƴiƴango ɓuri heddiɓe welde koko jogiti kon teddi ko ɗum ɗon holli yo jogite ɓe maki kamɓe nelaɗo sallah sallam firo ɗimmo ngo ko imma ko malaikaɓe mari gabitani ko ɓe wiirita ko tigi si talibul ilmi hewti ɓe wallinanemo gabitaji ni haqiqata e reenaji kono si nelaɗo yami andini e hunde waɗa e gongina ga ay ɗe gongini ɓeni jaltitugol siga ɗi pije hulɓini goɗɗo jaltituno siga ɗum o inni min mbiɗani ka janngana ko dindata on si tawi kammo kojo ruttitiro ɗulal ɓe gandi ara o ko janngo kala janngo o inni kanko o hoolaki ɗum joni wala yiwde gabi kam malaika o ƴettoyi pigasi o ɓen ɗum o soppa o laara si musa malaika o naaji soppugol o soppori hondu makko o wuɓɓini ɗum sabin binni o yeegori sabu ɗum o maari jaltitugol liina nafata sa anda hunde nde nelaɗo ɓanginide yo yone nelaɗo ɓangini fimayre ga ma ɗum noone tammo ko wondema malaikaɓe ko wiiray ɓe yaha nokkeli sertuɗi kono talibul ilmi si woodi e nokkure ɓe accira no wirgol ɓe jippo ɓe aha ɓe heɗitomo ɓe huuɓita andi nelaɗo sallah alih sallam makani en majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaba allahi wa yatadarasunahu baynahum ɓe mati ɗon illa nazalat alayhim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa haffathum malaika malaikaɓe en aray ka jangoɓe woni o ma ka fi yewtire diina watte ma ɗum ka fi moƴƴere sakitete ɓe aray ɗon ɓe huuɓita ɗon moƴƴere woni ɗon iɗen ɗiɗo tatiɗo foti koye ɓe walli gabitaji ɗin haqiqa tan ma ɗum koye ɓe tebbi janngana kujo ma ɗum koye ɓe accu ɓe ara ɓe heɗitomo ɓe laaramo ɓe huuɓitamo ɗiɗo fof majji ko teddugal wonande janngana kujo ɗiɗo fof majji ɗi fof majji ɗiɗo fof majji tati noon ko teddugal holli wondema janngana kuujo on ko tedduɗo ka allahu subhanahu wa taala ko tedduɗo ka malaikaɓe allahu on ko honɗum waɗi allahu si teddini fi goɗɗo malaika teddini fi goɗɗo bani adama kañum teddinta fi on hande ko njelo woni ɓe sabi mbinni fiyo gandal yahu ha tawgol ko ɓura yaweede ka maɓɓe ko janngowo fi diina allah subahanahu wa taala no heewi moƴƴa noon waɗi noon woɓɓe ko aslan si heɓike ka nder famille janngowo diina ko ɓe landotomo ko nde tuma jokkata goɗɗum an ko nde tuma
jokkata goɗɗum andi ɓe mbiɓe ha yoftaki taw jokkude goɗɗum ka ede goɗɗo ko maddiya tummori a heeɓi jawdi da an ɓeɗo no andi ɓenata naɗum ɓe garano maɓɓi gonga ɗum ga sina ɗum si allah subahana taala teddini fi goɗɗo sigani ɗum wona koye ɓornateri goɗɗo sakko jeeya fof no wawi natude ko wollen ɗo kon gawata natude fof naatay waɗa goɗɗo sikku se wowito ko mantugol kaari la ko hunde kafande kala e meɗen no wawi heɓude ko jantaɗo e ɓural waɗa sikku wondema mi faami e ɗum ɗo teddingol kaarijo lalala ko ya andu mujarrad ya naatu ɗaɓɓugol gandal a heeɓingal teddungal ɗo idan ɗaɓɓowo gandal komo allahu teddini malaika teddini on no du'a teddude hakkude meɗen si ɗum feƴƴi nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maati wa inna almalaikata wondema malaika ɓe la tastaghfiru li talibil ilm hino ɗaɓɓana yo allah subahana taala yaafano bakkatu talibajo jangana kujo baɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadith e on hadith ɗon wondema yimɓe ɓen ka kammuuli e ka leyɗele bal hatta alhitamu fi lma'i hay liƴƴiɗin kamayo hiɗo toranade allahu subahana wa taala yo yaafano bakkatuji jangana kujo geyde mana si tawi jangana kujo no andirɗen no neɗɗanke kala falje ga neɗɗanke kala falje comme ko faljeteɗon ko istigfaru ɗum fottinirde allahu yaafo ɗum joni noon jangowo dina allahu kan malaika ɓewo yimɓe ɓen ka leydi o hay liƴƴiɗin kamayo on toranade mo allahu yo yaafano ko ɗuuɗi noon toranade o allahu yo yaafano mo ka si ɗum ɗon woni rini ɗum andinayi en jangugol ko moƴƴere neɗɗanke o nde on tii wondi mo mari allah tawi ɗi piiji ɗo fof torantomo yaafuye ka allahu ɗum ɗo wonata tawa o heɓata du'a e ɓeɗo fof ka jaabori ɗum ɓe innayi kamo koɓɓe ma kay nak woni ko yonani neɗɗanke teddungal e moƴƴere e jam yo won jeeyaɗo e moƴƴuɓe ɓe ɗo gandi siɗen tayyade wiway assalamu alayna wa ala ibadillahi assalihin e wi ay yo allah waɗu kisi e men ene wonɗo e tayyade on ɓe toon ko allah yo hisin ɗum yo hisin kadi o moƴƴo e jiyaɓe allahu kala fewuɗo moƴƴuɗo simana mujarrad ya naatu e garawol yimɓe feewu ɓen andu ina mari jam ina e jam ko waɗi noon ñande o e ñande waktu ɓe waktu julɓe ɓen ino toranadema allahu yo a heɓu kisiye e moƴƴere gedi waɗi feewal ko ɗum woni ko ɗaɓɓete dogane si tawi woni rini jangana kuujo on kanko allah subahana taala hino eltanimo du'aji ɗi yo hewtumo du'aji yimɓe kam du'aji ɗi ka leydi du'aji mumbutteji ɗin hino hewtude mo kanko ɗaɓɓowo ngal ɗo gandal ɗiɗo ɗi jantiden fof meɗen hombo woni faalaka e ɗum ɗo hewtu ɗum ala ka neɗɗanke kala ko ɗum ɗo faala yo taw imo fokkiti e laawol hewtinayngol mo aljanna yo taw malaikaɓe no teddini ko jokkigol no teddini fi makko yo taw si tawi no anda himo mari ellaji ɗum ɗo hino woodi torantoɓe mo yaafafuye ɗum woni malaikaɓe o yimɓe leydi moƴƴuɓe o hay kulle ɗen ka ɓurure torantomo yaafa si wo feƴƴiɗo nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki wa inna fadla al alimi ala al abidi ka fadli l qamari laylata al badri ala sa'iri l kawaki ɓe maaki ɓural neɗɗanke gando e hoore neɗɗanke rewowo allah ko alda e gandal no waɗi wasi tawi lewru ndu yalti ñande wiyete laylatul badri kadu timmiɗon tishara no jalbi ha hatti ko ndu ɓuri kon hoode koode heddiɗe ɗen ko noon peesinirte gando emo wonɗo e rewde allahu tawata wala gandal ko ɓurdi ka wurda gando imo waɗiwa lewru taw ko kadi ndu timmi jalbude e hoore koode heddiɗe ɗen fof si ɗum woni ni haray holli e neɗɗanke wakkiliɗo e dewal no haton jinni o jangu fi yo heɓi ɓural timmugal ɗum ɗo alami ugol wondema ko faanda e gando on o gollitira la gando ko gollitiro ko jangi on al aslu fil ilmi ko khashyatullahi
lasli on e gandal ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama be khashiyaka bo e gandal kono mo janga sirira way Allah o bonna e dolle pesindire fiye yim to suraji bo seeɗanimo wiyen ɗo neɗɗante kaarijo o anda jogaki gandal kono mo rewɗirewgol Allahu moƴƴa seeɗa mo rewɗi o immoto 3 heures o juula ha 4 heures heɓi leer ka leer juulaɗo naate wiyen ko 5 heures 30 juulete o jokka ɗon o teppa ha wona 5 heures 0 o inna gasi ɗo mi juuli moƴƴa yo waalo o waalo wonano o rokka julde ono subaka naafe makko de fof ɓe ɓingire subaka Allah subhanahu wa ta'ala e ñeen wondema e hadithul qudsi mo nelaɗo yewtuki Allah subhanahu wa ta'ala wondema ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ala ko goɗɗo wattoto Allahu ko wattotomo ha hewtiki ko Allahu farli ko e dow makko kanko yii 1 heure 2 heures 30 minutes yoni ko golle yo waalo o fowto yo waalo tuno mo fowto o ɗaano no ŋawagu toon yawtoya hara ko heɓayno kon ka waktu subaka ɗa subaka nelaɗo maki mo juuli di e almamijo subaka no wawa so juuli jemma o humbalani o yi golle ɗen kan oɗa onon ka juulitude e honɗum e almami on sabu ko wakkiloyi to ko ha o waɗi o ɗaani binde subaka ɗum no heewi ha yimɓe wakkilotoɓe tawa wakkilare maɓɓe nden si peesama e jannguɗo ko gollata kon seeɗa oɗano ɓuri mo ko waɗi on ɗon no anndi ko honno wiite peesidirande ɗen si moƴƴereji ɗiɗi ardi ko honko ɓuri dollude fiyo jaɗɗarano ɗum no heewi moƴƴa woɓɓe yahay wono hajju masalan ma umra tawa janga kono waɗi feere himo wakkili o yaha bilaka o naatata ka umra ɗon ha o gaynoya tawa ko waɗɗimo kon no ɓuri ko waɗɗanotimo ko gaɗoɗa e bonnireji ko woni goɗɗo yaha conki ɗo duwa ɓornade ni si o naatay umra o ɓortoni ha o ɓeeɗa o anndi ɗo o ɓortoto par ce que o yeey ɗon woni o jokkira non ha o hewto yakka suudu ka o hokki ɗon o ɗon ka yawde umra mubasharatan ora o santo o wonno ɓay yewtigo mi ɗano gabbo ha goppitoya mi santo no waɗa buy waɗay ɓe yaha ɓe naata ka hotel ɓe sannoɓe ɓornojo aari ɓe ihram ɓe waaloɓe ɗano ha weeɗa sudda hoore nden ɓornoño aari waɗaɗi fof mahdurat rentinaɗi duwaka waɗede so wonti waɗi ihram kono o anndi ka wanda o anda dina kan no yowodiri e gandal idan si tawi neɗɗanke gando rewi allahu subhanahu wa ta'ala o reway allahu no rewirteno tawa no wawri goɗɗo goo wakkiloyo to ha juuta tawa o alana gandal gonegel te ko gooɗa feccitoto nga feccitota ba gondeje tawa o waɗino bonnereji ɗi tawata bonnay dewal ngal o woni galle mum wakkilo ɗen janggen dina men ka ɗum ɗo si feƴƴiri ni kadi koɗo anten fadlul alimi alal alim nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hoore ɗum ɗo hollugol neɗɗanke o jangowo on kimo mari ɓaleere wa inna al ulamaa warathatul anbiya kammo koɓe ko kamɓe woni ronoɓe annabaɓe ɗum ko teddungal ñalano ka naare si gondirani waalide fi jawdi mbuɗo marde to geɓa o waray yimo hoori valeur makko on ka hay mo weltani kadi senduɓe mo weltani kadi sharia l' islam o wanno mo heɓi buynal o ta ko haqqe makko o jonnita ma baɗum kom si tawi neɗɗan to innama ɓeeɗo ko ɓeeɗo roni annabaɓe haray heɓite valeur moƴƴe jaɓa fowuɗo jono gonɗum annabaɓen ronete nelaɗo maaki ko kammo ko ɓe ronata annabaɓe wona wondema ɓen watti jonki maɗum yiɓe acci ganni ma yiɓe acci leyɗele to sa yeehi kaɓe wuruno ɗon innete honno kammo koɓɓe ko ɗo ɓe werete waɗɗo ko ɗo annabaɓe wuruno na ɗum woni toon ko gandal woni londi annabaɓe wa inna al anbiyaa lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu l ilm ko ɓe ronini ko gandal fof no fota e mumum ka fotata ko wakkiliɗo daranimo heɓay nondiɗi wonay jeeyaɓe ronuɓe annabaɓe ko waɗi noon na dinaru wona diram wona mbuuɗu na wuuɗuɓe woni e roninde ko gandal faman akhadahu faqad akhada bi hadin wahid kala heɓuɗo gandal yo anndo heɓi
jaɓal towugal yonaygal neɗɗan kewo si ɗum ɗo gonmo ko ni ɗeɗo ɓure fof majje ko tindinɗe yo neɗɗanke o wakkilo ha naata e nder ɗi groupe aji jalɗaɗi ɗo si ɗo feƴƴi siɓɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo no andini en wondema allahu subhanahu wa taala no yiɗi gandal himo yiɗi jangoɓe holliɗiɗam gandal ko dewal kana dewal gandal ko dewal waali nuktatul muhimma bal min ahammil muhimma fiya en andu gandal ko dewal ko hunde yimnude ha feƴƴi nde wonno julde ko dewal en innay ko paykoy koye yertanima ko mawɓe ɓe ka ko julɓe ɓen fof julɓe ɓen fof nde wonno hajju ko dewal kala marɗo feere no waɗɗi ɗum o hajjoye ka kala si hunde woni dewal haray neɗɗanke kala no ɗaɓɓira waɗugol ngal ɗon dewal ɗum ko toɓɓere goo toɓɓere ɗimmere nden dewal gasata ko alga e anniye kañumen ɗon ko dewal so yirtikeɗo e taway hande julɓe ɓen no weɗɗiti e ngal dewal ɗo dewal ngal tawata naate e aljanna dewal ngal tawata roninay goɗɗo annabaji dewal ngal tawata ɓantay mo darja aduna e laama ko honɗum waɗi si wownama fi fadlu leylu ma ɗum alhasku ala talabi leylu yimɓe ɓen ko famata ko wonnama ko suka ɓenduwa yawde jangoyɗo e kadi ɓe sika ko ɓe to yehe jangoye gandal si woni ko dewal haray en fof meɗen ko shay'un mushtarakun bayna almuslimin alsagiru walkabir aldakaru waluntha fay kum e mawɗo ko reway ɗum allahu ka fof koyo jango fof koyo ɗaɓɓu gandal ko ɗon woni ɗi duyiɗo e suddiɗo no dowa ɗaɓɓude gandal e kadi faandaka e gandal beemo on tiwi e o woni docteur kaalijo o woni université kaalijo o woni o wawi defte o jannay la wallahi gandal e wii ko dewal idan alilmu ko ma yusiluka ila llahi azza wa jalla ko yottintama wona e ɗaɓɓede ko hewtinoytama tawa allahu no weltanima foti a heeɓi ɗum mbuy foti a heɓani ko waɗi noon in yalami llahu fi qulubikum hayran yu'tikum hayran si allahu yi o andi gandal peeñugol fof wondema andi kadi wondema allah subahana wa taala kaalijo ko woni ko woni e ɗaɓɓande ko moƴƴere okkete nde moƴƴere dalika fadlullahi yuktihi man yasha si onti moƴƴini ɓerde hay si o yaltani o jangi ka o woni ɗon juulirde ka wonɗa ɗo kartiye ka wonɗa ɗo gando mo annduɗa o on jannima yam seeɗani sowno o kono a jangay a fiɗi ko dewal ya andu ko ɗum ɗo wona e ɗaɓɓede ko hewtinoytama ka allahu wona wiyegol a yiɗi doctora wona wiyegol a gayni jamiyaji kaariɗi wona wiyegol a wawi joni jannude si ɗum ɗo woni wimi siko ɗi fikraji ɗo jogiɗen en janggata ko waɗi noon si yeehi ha hewti duuɓi kaariji an a yiɗi sa jannama deftere nden ɗon a wawatande a janggay nde kono ya andu nden ndey no jange jooɗagol maka nde jangeteɗo yoni ya heɓu ɓura yoni ya konte e janggana ɗum yoni yo fiima antuka allah subahana wa taala nana ɓewi en mbewti heɓa gandal towugal ko wonɗen e ɗaɓɓude ko dewal jooɗagol tun fi dewal ko jamna anniyoɗen moƴƴere daranoɗe yekko wawɓe wo fanɗi o onti janngal gandal on no sali piijinal no sali on pi yo hersir gandal no sali yo mawnintino no sali yo aamu ɗum waɗi si ceerno samba en nayi wondema si onti falamaji e heɓude gandal ko loototo e piiji kadi ɓeni anil haya bihi wal kidma wal kasala son pi heeɗi koyte kon hersirgol gandal o ƴetta e deftere o yaka goɗɗo ko jannga o janggay emo hecci o janggay emo ɓuri darja o janggay emo tawata emo ɓuri nantude inde ɗiɗo fof watta gandal hersittaki man lam yaduk murrat taallumi sa'atan tajarra'a ka'sa aljahli tula hayati kala ndema neɗɗanke mo jaɓali heɓugol koyeran janngugol seeɗani o yaray kaasunoy majjere nde faɗɗamay mo wuuri ɗum on tiko yo jippito o jaɓa wondema ko dewal ni ɓay ɗum janninan mi jaɓay mawɗo janninmi mi jaɓay nomi ɓuri janninmi mi jaɓay ko waɗi noon ko dewal wonni e wadde ko ɓe waɗa istishar hadi nokta muhimma jiddan ɓawa mum anniyoɗen